nekirangiza ariko imikino yo kwishyura ikipe FC Barcelone murabyibuka mu cyumweru gishize yagiye kuri Estadio de Luz mu gihugu cya Portugal itangira umukino nabi ibona ikarita itukura ku munota wa 22 ikarita ya Pau Kubarsi imyugariro ariko nibyayibuza gutsinda umukino igitego kimwe ku busa kimwe ku busa ifite ikarita itukura mu minota igera kuri 70 bakinnye ifite ikarita itukura. Ikipe yari mu rugo kuri Campanis ikipe yagize umukino mwiza mu buryo butangaje cyane. Ni ikipe idafite ibibazo byinshi by'imvune uretse iyo suspension ya Kubarsi urebye abakinnyi Barsi ifite muri mediane iruzu irasimbuza kugeza itakibikeneye nk'ejo harimo Frankie de Jong ari kumwe na Pedri ndetse na Dani Olmo bivuze ko Casado ba Fermin Lopez bari hanze iruzuye cyane ku munota 11 Rafinha atsinda igitego kuri assist ya Lamine Yamal. Yego assist nziza yaje yegeranya abakinnyi bose ndashaka ko regani mukanya avuga kuri Lamine Yamal amutera icyotezo kimukwiriye ku munota wa 27 Lamine Yamal atsinda igitego cyiza kuri assist ya Rafinha bakombira ibitego bibiri. Ku munota wa 42 Rafinha atsinda igitego kuri assist ya Alejandro Balde 3-1 Paris irakomeza kuri aggregate ibitego 4-1. Liga y'urebye ikipe FC Barcelone harahitsikira muri La Liga niyo mpamvu genda itakaza umwanya wa mbere kawugarukaho ariko muri Champions League ntabwo iyi match ari yasobanuye cyane uburyo Barca ikomeye ahubwo match yo hanze batsinze kuri Estadio de Luz bafite ikarita itukura minota 70 yose. Barca abantu baba yibeshyaho yabari ikipe ikomeshwa no gutwara Champions League kuko nka performance bagize ku bakinnyi bahari uburyo isimbuza umutoza bafite uvuze ko ari mu makipe akomeye burayi ntabwo aba ukabirije cyane. Unfortunately tunana integuye hari ka hindrance gato ngize ndaje nturebeho ariko no munota umwe kwizigira ikiraho agatelefone kajyemo umuriro wa muntu we umuntu aba yasinziriye akibagirwa yuko telefone itarimo kujyamo n'umuriro hasigaye micumi ariko yanjye kwa Rugangura wa muntu we hafi ya Rugangura. So muri rusange tubanze dushimire imikinire ya Barcelona hari ugutsinda hari no gukina umupira w'amaguru ni ibintu bibiri bitandukanye. Barca last night cyangwa mu ijoro ryakeye yakinnye umupira ku rwego rudasanzwe aho twabonye umutoza uza akempozaje ikipe akayifungura ikataka ikajyana umukino ku izamu rya opponent guhera mu minota ya mbere kugera match irangiye bakita total dominance kandi bayidominaga mu bice byose by'ikibuga guhera inyuma bakora build up ikipe yashaka gukora pressing bagasora umupira neza bakawugeza muri mediane ugasingirwa n'umuntu witwa Pedri. Turabanza duhagarare iyo ugeze kuri Pedri ufata umwanya ugatuza kapiteni. Birashoboka ko byagorana ku muntu wabonye Xavi in his prime kumubwira ko yari kuzabona umusimbura byoroshye. Byaba ari na kare kubihamya ariko icyo bita ibimenyetso bigaragaza ko Pedri can be Xavi. No mukinnyi udictating ikintu cyitwa tempo neza uko abishaka. Iyo ashaka guslowinga down umukino arabikora, yashaka ko bakina bitonze, yashaka ko bakina biruka arabikora, yashaka ko ikipe babanza kwizubaza bagapasanya hagati kwa kundi bakombina ari batatu bagakora triangle arabigena akabikora. Iyo ashaka kwerimina kugira ngo akaseri nyambere ya mediane ya ikipe hanyuma abwire baramine ya Marti Barondaze basangisha imbere mugende arerimina akabikora. Iyo ari gutanga amasuru pass arabikora, iyo ari gutanga barondende mu maprofonderi ya mipira baroba igendera mu kirere arabikora kandi kabari accurate pass. Yongeye kwa man of the match mu cyubahiro tugomba abakinnyi umukinnyi witwa Pedri n'umukinnyi ukomeye world class access n'umukinnyi mwiza iyo cyo terimo ikoreshwa se ku bakinnyi nk'abari ya Pedri umukinnyi wamaze kwitereka akabikora imyaka 3-4 akabikora mu buryo buhoraho ndumva izina rimukuye ari world class player n'umukinnyi mwiza umukinnyi mwiza. Last night nabonye ibintu nshobora kwizeramo ko umuntu ari umukinnyi w'umuhanga gusa hejuru y'ubu domination ya Barca tuanze tuyisobanuza imibare
iyo ikipe yagize expected goals XG ya kabiri n'ibice 64 burya abasesengura babibara ko ikipe ubundi yakideservinga ko yatsinze ibitego bigera muri 6 kuko Barca yateye imipira 20 yekeza ku izamu iyageze ku muzamu ni imipira 6 urumva ni myinshi possession bari kuri 65% giteranyo cy'umukino Barca yoboye umukino ku buryo yateye amashoti 13 yahagaze mu rubuga rw'umuzamu wa Benfica bakoze byose bishoboka ngo ikipe wayirushije mu buryo bugaragara bayirushije mu buryo bwose twahoze dukeza Pedri nk'umukinnyi mwiza ariko warumbajije mu kanya gatoya kuri Lamine Yamal reka tubanze twubahe Rafinha tuze gusozera kuri Lamine Thierry Henry yavuze ati mutangire mwitegure ko Rafinha we yamaze kugera kuri podium igisigaye ni ukwibaza ngo yayitwara kubera ko Rafinha amaze gutsinda ibitego 11 sofa Axel yavuze ambwira imibare 11 muri Champions League bakubwira ko ari umukinnyi wenyine w'umunyabrazil assist ibitego byinshi muri campaign imwe ya Champions League kandi habayemo ba Ronaldo na ba Ronaldinho w'umunyabrazil afite ibitego biruta imikino akinnye amaze gutsinda ibitego 11 na assist enye mu mikino 10 ubwo n'urahari mu bitego 15 muri Champions League mu mikino 10 icyo kwibuka ariko gikomeye kwizigira akaba afite ibitego nta penalty yateyemo ni ibitego yatsinze muri open play akaba afite ibitego 27 muri competition nyine all competition muri La Liga muri champion nubwo harimo 16 byo muri La Liga 16 byo muri La Liga n'ibi 11 yego 27 muri toute competition confondue uyu Rafinha rero n'uwa mbere muri champion uyu Rafinha abantu baravuga bati ikipe ifite amahirwe yo kwinjira muri demi finale kubera ko muri kimwe cya kane barakina n'ikipe iri bukomeze hagati ya Lille na Dortmund bakinira ijoro like ko Barcelona igomba kukuramo iyo ngiye ari yose iri bwishente abantu bakavuga ati akandagira demi finale bakanatwara La Liga afite iyi mibare ko muri La Liga ntabwo baragira neza w'ijana umurusha n'imibare myiza ni Lewandowski na Mbappe yo gato Lewandowski ko yara Champions League campaign itamuryoheye biragoye uyu bari kumushyira mu bakandida umuntu mu minsi mike yishize ikipe yatekerezaga kuba yamugurisha yari umukinnyi mu Bwongereza muri za Leeds mu myaka nk'itatu ishize uraho usanzwe ariko reba icyo akazi ko kwiyitaho no kwimenya gahindura umwana w'umuntu ni ukuvuga ngo imikino yamugize igitangaza yavuye muri F4 yakozewe ku giti cye twagarutse ndashaka gutindaho ariko ikintu kiri kugaruka cyane azimije Mohamed Salah ninjoro nubwo basezerewe tuza kugaruka byihariye Rafinha arimo arakina match nkuru Rafinha yakubise Bayern Rafinha yakubise Real Madrid Rafinha yamenye ikipe ya Benfica is big moments rero kuri big stages kugira imibare y'ibitego byinshi ariko anagaragaye ku mikino minini Rafinha byatangiye kumuzamurira ize byambaro birakomeye kuko turazana abandi barahari kandi bameze neza cyane kandi bameze kuri Lamine Yamal kuri ba Harry Kane wenda mu bitego tugaruke kuri ba Dembele ariko Lamine Yamal hari ikintu naye nibaza rugaju Axel Messi yabaye umustari arimo aratsinda ibitego mu buryo buhoraho hari nka ryari yarafite nk'imyaka ingahe 2 muri 2 nibwo yaratangiye kuryana oya Messi 2005 sorry 2005 yarafite imyaka yari kugira imyaka 19 aho 2005 ariko Messi neza buriya yagiye mu 19 Messi kubera ko Messi yagaragaye Messi ubundi yagaragaye hagati ya 2005-2006 cyagiye Barcelona igera kuri finale ya Champions League uwo mwaka yagize imvune y'amezi 6 abantu ntibajya bibimenya Messi yavunitse muri December barinda basoza sezo atongeye gukina niyo mpamvu kuri finale ya Champions League batsinze Arsenal 2006 ntabwo yagaragayemo Messi yakinnye match z'amatsinda zazindi za mu matsinda nyine zisheshatu bakina ahita avunika muri December bagiye gutangira gukina knockout mu kwambere yavunitse amezi 6 icyo gihe abantu ko yarakira akana ndibuka yambaraga nimero 19 yagarutse mu gikombe cy'isi akina yes nibyo mubwira yakize mu kwa gatandatu baramuhamagara arakana araza ariko finale batsinda Juve Juve ryari oya ndi kuvuga 2006 batsinda Arsenal ndabona avuga 2015 Yarwise niri cyaje kuba nibyo 2015 nyuma y'uwo mwaka
nyuma y'uwo mwaka iyo sezo y'imvune yagize icyaje kuba umwaka wakurikiyeho nibwo wari umwaka wa nyuma wa Ronaldinho mbere yuko agirana ibibazo na ba Samuel Eto'o Guardiola agateka ingova umwaka wa 2007 yarawukinnye ari umwaka yatangiye guhabwa iminota garafite 19 agenda asimbura akina 2008 cyagiye Guardiola ateka ingova nyuma Guardiola 2008 cyagiye ba Ronaldo batwara Champions League muri Man 2008 ni umwaka Messi yaratangiye kuba regular starter ariko atari yagera nanone ahantu isi yose yatinye 2008 kuba 2008 ubwo ni ari mu munsi y'abayeto yari ari munsi y'abayeto igihe navuga ngo Messi yabaye grand joueur akaba umuyobozi ni kuri helm ya Pep Guardiola agifata equipe yari afite imyaka 21 itatwara uyu muntu ni ugomba kuduheka akatuyobora 2011 kutazamani umva ikibikwemeza Eto'o baramubwiye ngo wiyumva ute kuba warakinanye na Messi arabati mujye mukoresha vocabulaire zikwiye ntago nakinanye na Messi yakinanye na igihe nakinanaga na Messi yari umuntu muto kuri nge cyane rwose aho nashaka kugera twakomeza mu minota mike n'ikintu natekereje nijoro ibintu Lamine Yamal akoze kuva ku myaka 16 yari umustata muri Barca no muri kipe y'Igihugu Espagne in fact ataruza 17 yatwaye kandi ari umuregira starter ari umuyobozi muri kipe y'Igihugu Espagne ahetse ikipe kubera ko Messi yakomeje gukora ibintu bihambaye mu myaka 20 yose ubu ntabwo twafata Lamine Yamal ku bintu ari gukora kuri imyaka tumugereranye na Messi tunavuge ko ahubwo ku myaka arimo kubikoraho arenze Lionel Messi muri Thierry ari wa ibyo ntabwo twemereye kubivuga Thierry ari Rugaju yavugaga yakoresheje ijambo rimwe yavuze ngo Lamine Yamal is ahead of the game muri analyse avuga ngo ni umwe mu bakinnyi bagaragara nyine ko ari ku rwego rwo hejuru ya erega nyine kuvuga ngo abari hejuru nyine y'abandi cyangwa se n'uburyo understandinga umukino umufana wa Barca uvuga ngo Lamine Yamal arusha umupira Messi nta mpamvu yo kwivuga afite 16 njye ntabwo njya nemera ikintu cy'amakomparizo ku muntu kuko Thierry yigeze kugarura n'umusore witwa Boyan Krikic abantu baramuzi njye ndashaka kubaha Lamine Yamal ntamurebye mu ndorerwamo Messi kuko buri wese afite inzira bazacamo afite n'ibizazana bazahura nabyo ntabwo nshaka kugira umuntu kompara na Lionel Messi mu gihe nzi icyo Messi ashobora kumukompara yari sinashaka rero kumutega iminsi ngo mbwe nta muntu wakora ibintu Messi yakoze ahubwo bamwita New Messi njye ntabwo nyambikora ibyo bintu nabonye ari bibi kuko abantu baba twumva kuri radio ejo bundi akana gashobora guflopinga bakazajya hagarura amajwi bati bakisagaza barasesengwe twarabibonye the only thing reka twenjoying ibyo amaze gukora tureke gutangira kumera nk'abantu bamutwerera n'ibyo ataragira ko nta Ballon d'Or afite ntagiye reka tubanze tugaruke neza gato tubanze tuvenda ko byamaze kugera wenda turaza kubisorezaho ariko ari cyo kwizigera aravuze kucyo usanga aba bakinnyi badasanzwe abakinnyi muri La Masia donc na Lamine arimo Lamine Yamal ku myaka 6 nibwo Barca yamubonye uyu mwana yivukiye kuri famille y'abimukira mama we komoka muri Maroc papa avuka muri Equatorial Guinea nuko baje arabimukira umwana ari kumwe n'abandi atangira gukina umupira Barca iramubona atangira gukina yabonye first team debut afite imyaka 15 n'amezi 9 yarataruza 16 ariko icyakurikiye nicyo bita series of events kugenda hasimburanwa ibintu akuraho agahigo turaza kubigarukaho Barcelona yari imaze kugira ibibazo by'ubukungu yisanga igomba kujya kuzana abakinnyi bato bo muri La Masia kugira ngo bayifashe babe batangira gukina ni nuko akakana kaje navuga ngo katarajyaho umuntu yavuga ngo kareze ariko kavamo agakinnyi gakomeye mu ijambo rimwe bigeze kwaza Pep Guardiola bati niki gituma abakinnyi b'ikipe ya Barcelona bo muri La Masia baba abakinnyi badasanzwe ubwo dutangiye kujya mu rugendo rwubaka aba bakinnyi rwavuyemo Lamine Guardiola yabivuze atya yaravuze ati the player who has passed through La Masia umukinnyi wanyuze muri La Masia bivuga farmhouse yego urabona zanzu
batuburiramo imbuto zanzu bareramwe imbuto y'ibirayi gutyo ni nk'iryo rerero nyine aravuga ati has something different from the rest. abafite ibintu atandukaniyeho n'abandi. It's a plus that only comes from having competed in a Barcelona shirt from the time you were a child. Sibyo biva nyine mu kuba warakomeje uhangana mu kibuga kuva ku myaka mito cyane. Wambara jezi ya Barcelona ugatangira kuyifiringa. Umva rero ukuntu barera bano bana. La Masia ngo izwiho kugira discipline na ordre mu kurera abana bayo. Wumva ikintu cya mbere bababuza. Babwira abana ngo no band tattoos. Sorry, no tattoos. Nta mwana uyandikaho ishanya y'ibintu. There is no earrings. Nta kwambara amaherena. Dyed hair. Nta musatsi usizemwe amarangi. Ibintu nk'ibyo, ibintu byo kwigira nyine mu kimwegera umusitari hakiri. Ibyo abamusese nu. Sasa cyo gusiga irangi mu mutwe n'abaraga. Umvuko ngo muri La Masia iyo bajya gushaka izo ngemwe izo mbuto b'abana bazajya kugirwa ibitangaza. Ikintu cya mbere bareba uwo bita director muri La Masia witwa Carles Forguera yaravuze ati we always looking for a type of a player tuba dushaka umukinnyi who's not physical udafite but a very good thinker. Udakeneye ibaraga byinshi ariko utekereza cyane. Who is ready to take decisions. Ufite ubushobozi bwo gufata ibyemezo. Who has a pure talent. Ufite ikintu bita impano idasanzwe. Technique. Ufite technique and agility ndetse n'uburyo bwo kwiyoroshya. Physically strength. Akaba afite imbaraga z'umubiri. Is not that important. Ntabwo ari cyo kintu cya mbere kibanza. Ntibabanza gushaka agility umuntu yoroshya. Ntabwo Barca ikeneye amajigo. Kandi koko ucishamo amaso ucishamo amaso bahita bajyamo bose abaje ku ngoma ya Xavi bavuba. Lamine Yamal nta jigo. Lamine Yamal. Marc Casado nta jigo. Marc Bernard nta jigo. Fermin Lopez nta jigo. Erega shyiramo na ba Dani Olmo. Ushyiramo na ba Poko Barsi. Bari abana ushyiramo na ba Nsufati. Abo bose n'abana muri La Masia cyane. Nta jigo bakeneye cyane. Ubwo rero ubushobozi bwo gufata ibyemezo kuba yiyoroshya kuba afite talent iri pure nibyo bareba. Icyo rero cyanyuma basorezaho bo kinagira equipe yabo kuba ikipe mu byukuri izakomeza kugenda inakomera. Aba bana ngo bakina isaha imwe n'igice gusa iyo bakiri mu bato. Hanyuma bakiga amasomo asanzwe kugira ngo uwo bitazakundira mu mupira bizarangire agiye kuba yajya mu kandi kazi. Niyo mpamvu mwabanaga mu gihe gishize bavuga ngo Lamine Yamal ngo afite classe ngo afite ibizamini. Nko Barcelona ni mwabibonaga nawe uvuga ati ndava gukina match ya Champions League ariko ibizamini biranzonze mw'abantu. Ko Barcelona ni nabwo abonye Premier celebrate cyane. Hanyuma ngira ngo rore ibi byose turimo turareba ubushobozi bw'abakinnyi ba Barcelona n'ubwiza bwabo. Ntabwo twagenda tudatekereza umuntu bita Hans Flick. Akazi arimo arakora ngira ngo ibyo turimo turabona muri Champions League reflecting ko bageze muri kimwe cya kane ntibihagije gusa kuko tunarebera nyine no muri champion ko bakiboye neza tonde murabyumva. Ako nakazi gakomeye cyane k'umutoza Hans Flick kandi ari gihe bageze igihe barastragoringa mu kwezi kwa 11 kwa 12 ikipe idahagaze neza ariko barongeye barira trapa kandi bahagaze neza uyu munsi. Ubundi tukavuga ko ijambo rimwe n'ubundi nawe yubakiye muri La Masia kuko afitemo abakinnyi benshi muri La Masia yazamuye yubakiye ikipe ya mbere muri La Masia. Nkavuga yuko rero nakazi gakomeye twagize umwanya wo kumutera icyotezo no kumugarukaho. Ariko Barca akazi Lamine yakoze ko gusetting igitego cya mbere no gutsinda icya kabiri yavuze ko ari cyo gitego cyiza ashobora kuba atsindiye Barca kuva yatangiye icyo cyiza ngira ngo abantu batakirebye. Igitego cya kabiri ni umupira baseba cross urarenga abadefenseri arongera tujya mu kuroka kwizigira. Bavuga ko ntabwo gatanga assist cyangwa ngo atsinde ibitego gusa aranabisetinga akura baro hagati akerimina akitsindira cyangwa agapasa. Reka twumve amakuru.